global Buddhist conference, which we have planned for November 20. Nyecha gyaga uishung rishun ledun henga dang yeji nangbel henzo dishin pyoge rinam lomye kang sumgi guri wo gyagar shungi chola nyebe zamli nangbel chojengi ngengaru to shuga daram sri nyedab sara pyoge turi lomye kang ne pe nali rai shusha dang jebe sanye chondu gozu nang song. Kabdir kundri zo pimi dikzu gi chiri likung gi chungji chimi zenyang lak dingshu nang yoba tang sara pyoge turi lomye kang gi lobji pasang ziri laki gyagar shungi nangbe darlu di shenyungi ngogo tohne chondu tsogi yobe kene kola. Tanda padu tak gyagar shungi ngunzi yobe ki tolop warna tolop la dinde yangsi tsogi yore ta ngunzi mebe ki tolop pechen tsokpa di tengma thangbudo ji chagi yore di ani gyagar shungi chapsi ki nenga ani yang chojo ki nenga ani dana shi ki chongde ki nenga da ji sigidu Yang chondu to ngosu damshi nangki sompe yobe chwe khonsa chogi hindi sungyur kilashi la tang rinam lomye kangi lopsul adisha la ngi yumushi ngwene gyagar ki narabgi rikshung kyarsu le duen kola nyongzo songsel. Gyagar shungi tanda di tarik che de IBC che ICCR da yaku ngone tane ta di thengsa gyagar nangla nangba chena ta mangd dogidu gyagar khasa khala Maharashtra na UP na mi ger soso ki chik chepa hai na pena organization private hai na diga so chembo legi mare government ke thone government na thongke ore ani dosong ta ya ore khari na ore dim be jane ta mi soso ti sane khawai na ya o dine resha dina khas khepa khasa khala na pheche ani pha de apply che dine chepa na ta ten konso phengire gyaga mi mangla pha dhar tu bela dambo konso dona le to la soso ke thone che goya dang ani nga zo cheni la lo chudru dang densa la lo nishu ta ba na shin yan che de ba ina tes khawa chasar di yandu quran zo la ya duzo thone lab tu ya dang ke thone lab tu ya tes chik dengdu ge che de so to na ani dona ya pelya la shu pensar Zamli nangbe tsukzin ten dang budi jinda chukji be tse chuku dang nishu nyi rin gyaga ki biga nga ten nang soten ke yoba riduk shuga daram sala ne are lungri kangi sarko ba tenzi wangdu ne.